Sofija i Janjuš spustili ženu koji umišlja da je mafijašica. Prijateljstvo u eliti često su kratkog daha, krhka i promenljiva, nalik maratovskom ledu koji puca i na najmanji pritisak. Upravo takvu sudbinu, kako se čini, doživjelo je prijateljstvo Sofije Nićijević i Milene Kačavende. Ono što je počelo kao bliskost i uzajamno poverenje, vremenom je preraslo u ozbiljan sukob i potpuni raskid odnosa, a tenzije između njih nastavile su da rastu i nakon udaljavanja. Situacija je dodatno eskalirala nakon što je Sofija počela da pominje navodni snimak kojim, kako se tvrdi, pokušava da izvrši pritisak na Kačavendu. Postoji neki snimak o Mileni koji je neki čovjek iz 90-ih rekao Neni da ne okači. Da li ti znaš ko je taj čovjek i šta je na tom snimku, pitala je Matora. Zamisli Nenu da se snimak ne objavi. Asmin je rekao da se izbaci snimak kao što je rekao i za mene. Istina je to da je Darko njoj rekao, jesi li sigurno, zamolili su Nenu da ne objavi snimak i tu se završila ta tema. Nek objave oni snimak, rekla je Sofija. Nena, mnogi vas ima u šaci, a vi nećete da priznate, rekla je Matora. Ta osoba se nikome nije izvinila. Izvinila se meni jer je nastavila sa mnom druženje. Da nismo imali nikakav kontakt, nikad se ne bi izvinila, rekao Janjuš. Njoj imponuje kada je neko zove mafijašicom, zato si ti bivša uličarko, vikala je Sofija. Sedi dole, rekla je Milena. Srđan se oglasio jer mu se vređalo dete, a ne zbog tebe, uličarko, rekla je Sofija.